Kimin sualı varsa birbaşa başlaya bilərik. Rafael salam, sənə döyüşdə uğurlar arzuluyuruq. Justin Gage'yə qarşı 2 dəfə döyüşdü, təəssüf ki məğlub olduq. Amma biz gördük ki Justin həqiqətən zəif değildi və gəldi yenidən çempion oldu. Bu barədə fikirlərin nədir? Да, Джастин, конечно, заряд хороший дал. У меня с ним такая небольшая история. 30 минут в клетке, 2 боя. Одно на коротком уведомлении на 7 дней. И он показал такой крутой бой. Замотивировал меня этим своим выступлением. Вот. И у меня есть такая небольшая история. Из-за того, что у меня есть такая небольшая история с ним, мне было приятно видеть его выступление. Ну и при том, как бы, когда я думаю, у бойцов 2 боя случается, если у них не было никаких конфликтов, и когда у них случается такое долгое время в клетке, обычно это сближает как-то. Ну, лично у меня всегда так было с детства, да, когда ты с кем-то подрался в школе, потом он твоим другом становится обычно. Ну, у меня так бывало. Поэтому какие-то такие теплые отношения переходят после этого. Да, и очень рад за него. Замотивировал меня победой, замотивировал меня своим выступлением, и в субботу эта мотивация проявится. Və Justin Gage 2 dəfə qələbə çalıb və ondan sonra da yəni ki sizin üzərinizdə və sonra isə başqa yerdə qələbə çalıb. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Deyərdim ki, Justin həqiqətən də yaxşı enerji verdi. Onunla belə kiçik bir hekayəm var. Qəfəsdə 30 dəqiqə idik, 2 döyüş oldu. Biri qısa bildirişlə 7 günlüyə və o elə möhtəşəm bir döyüş göstərdi ki, mənə beləliklə motivasiya verdi öz çıxışı ilə və deyərdim ki, onu yenidən yəni görmək xoş olardı mənə. Və həmçinin də uşaqlıqda necə olur məktəbdə birinlə dalaşanda, ondan sonra həmin uşaqla biz dostlaşırdıq. Burada da həmçinin deyərdim ki, o mənə motivasiya verdi, ilham verdi və şənbə günü də bu motivasiyanın özünü göstərəcək. Rafael, uğurlar arzulayıram. Rəqibin haqqında nə deyə bilərsən? Onun ən güclü tərəfi hansıdır? Что можешь сказать о сопернике, каковы его сильные стороны? Соперник сильный, высокий. Высокий, как и все мои соперники, в принципе. Есть мощь в руках, есть гранаты в руках. Верит в эти гранаты. У меня то же самое, в принципе. Тоже гранаты в руках есть, тоже в них верю. Но я как бы после всего того, что у меня в UFC было, столько боев, все вот это вот, весь этот опыт, который я накопил за всю свою карьеру, я как бы вижу сильные стороны, и я понимаю, в чем его слабости, и я буду использовать свои сильные стороны против его слабостей. Rəqibim hündürdür, ümumiyyətlə bütün rəqiblərim kimi. Deyərdim, gücümüz əllərimizdədir, onun əlində də qumbara var, mənim əlimdə də. Yəni biz buna inanırıq və əslinə qalsa, indiyə qədər UFC-də çoxlu mənim döyüşlərim olub. Ona görə bütün bu təcrübəni, bütün karyeram boyu topladığım bu təcrübəni mən göstərəcəm bu döyüşdə və onun zəif və güclü tərəflərini bilirəm. Ona görə də öz güclü tərəflərini, onun zəif tərəflərinə qarşı istifadə edəcəm. Rafael, 5 döyüşlü, yəni 5 raundluq döyüş üçün yəni hansısa bir planın varmı? Yəni döyüş 5 raund çəksə? Если бой продлится 5 раундов, есть ли у тебя какой-то план? Ну, я всегда, когда 5 раундов, на 5-раундовые бои готовлюсь, ну, это уже 3-й раз получается, и даже 4-й раз. Один не получился против Чарльза Оливейра. Вот. Я рад, наоборот, 5 раундам, потому что в 5-раундовом бою я как будто бы себя более уверенно чувствую. У меня как будто бы, я понимаю, что у меня больше времени для того, чтобы отработать. Ну и, не знаю, 25 минут, когда ты более понимаешь соперника, во время боя тоже более его чувствуешь, более его понимать начинаешь. И бой красивее всегда получается. Поэтому, если этот бой пройдет все 20 минут, 25 минут, как бы, я уверен, что это будет более красиво, чем обычный 3-раундовый бой.
Əslində qalsa bu artıq 4-cü dəfədir, 3 idi, amma biri Charles Riviera ilə alınmadı və deyərdim ki, bu 5 raund daha yaxşıdır. Burada rəqibini başa düşmək, onun belə deyək, zəif güclü tərəflərini görmək daha asan olur və düşünürəm ki, 20 dəqiqə davam edərsə mən artıq daha yaxşı biləcəm nə etməli olduğumu və bu raund daha da belə parlaq, daha da həyəcanlı olacaqdır. Rafael, uğurlar arzu edirəm döyüşdə. Nəzərə alsaq ki, doğma publika önündə döyüşəcəksən. Bu döyüşdə sənə daha çox fiziki hazırlıq kömək eləyəcək, yoxsa psixoloji hazırlıq rəqibə üstələmək üçün? Hamısın yaxşı. Hamısın. Я готов к бою, подготовлен, я уверен в себе. Я не приношу то, что происходило у меня, что-то плохое в карьере. За моей спиной я не приношу это в будущее, не приношу это на сегодня. И я улучшался все это время, пытался быть лучше, пытался чему-то научиться новому. Я чувствую, что я учусь чему-то новому, улучшаюсь в этом деле. И да, как сказать, я уверен в себе. И в субботу я буду идти вперед уверенно, работать. Буду тем Рафой, который был всегда, да. Mən hazıram, döyüşə hazıram, yaxşı hazırlaşmışam və deyərdim ki, şənbə günü də sizin tanıdığınız o Rafı görəcəksiniz və əminəm və irəliyə doğru əminliklə addımlayacağım. Ваш соперник Мануэл Торрес заявил, что вам было сложно изучить его стиль, поскольку большинство своих боев он заканчивает нокаутом уже в первых минутах. Что бы вы ответили на такие слова? Sizin rəqibiniz Manuel Torres qeyd etdi ki, yəni onun üslubunu öyrənmək sizə çətin olur və o yəni çox tez bir zamanda ilk dəqiqələrdə nokautla bitirir döyüşü. Bu sözlərə nə cavab verərdiniz? Ну да, он он в принципе логично так сказать, но он такой боец тоже особо много не делает чего-то там суперского. Он делает простые вещи достаточно хорошо, достаточно быстро и со взрывом. Вот, поэтому я с такими много встречался в жизни, как он. Вот, он просто делает обычные простые вещи достаточно хорошо. И ничего такого специфичного в нем супер крутого, там где-то какие-то развороты, какие-то уклоны, какие-то там вот эти вот моменты. Все очень просто, вперед-назад, атака, защита. Поэтому его особо изучать не надо, можно все его 3 нокаута в первых раундах посмотреть, уже в принципе становится понятно, какой он боец. Prinsipcə bunu belə demək məntiqlidir. Yəni deyərdim ki, onun super belə gücü yoxdur. Yəni qeyri-adi onun belə deyək dönmələri və yaxud da ki fəndləri yoxdur. Sadəcə o sadə şeyləri, fəndləri çox yaxşı və sürətlə edir. Yəni onun üslubunu öyrənmək üçün sadəcə 3 nokautuna baxmaq lazımdır. Bu da kifayət edir. Rəfəl, sabahki qarşılaşmada sizə uğurlar arzu edirəm və bir ildən sonra yenidən doğma publika önündə döyüşəcəksiniz. Ümumiyyətlə siz dünyanın bir çox ölkələrində çıxış eləmisiniz, uğurlara nail olmusunuz. Ümumiyyətlə doğma Bakıda, doğma Azərbaycanda çıxış eləmək və siz sevən azgəşlərin önündə çıxış eləmək necə hisslərdir? Рафаэль, вы будете выступать в поединке, который состоится на вашей родине. Однако мы знаем, что вы также участвовали в разных уголках мира на этих поединках. Сейчас же вы будете выступать в родном городе Баку. Как это влияет на вас? Что это для вас? Ну, для меня это... Вообще для меня, для моей истории, для моей семьи это что-то необычное, что-то супер необычное. Потому что когда-то давным-давно, как я уже говорил это на этой неделе, когда-то давным-давно моя семья была отсюда, как сказать, отправлена в какую-то куда-то в Центральную Азию и выжила там и поднялась. И после долгого времени, после там 3 поколений, грубо сказать, 2-3 поколений, я вернулся на родную землю со своим именем, да, с тем, что я имею. И для всей моей семьи это очень много. Я уверен, мои деды, они были бы очень горды этим, если бы видели. И мой отец этим горд. И для меня, и для моей семьи это большая история.
А драться на родной земле, в Баку, в этом светлом городе, я приезжаю вот второй раз уже драться и, честно сказать, чувствую такое супер спокойствие внутри, потому что обычно я сюда приезжаю там, отдохнуть, видеться с родственниками, вкусно кушать, гулять, наслаждаться нашей красотой, а тут приезжаю драться. И уже второй раз я чувствую огромное спокойствие на душе, никакого давления, просто ноль давления. Душа очень спокойная, и я уверен, после того, как я взвешаюсь, я начну ловить заряд, и вот эта поездка уже на саму арену, выход на бой, это зарядит меня, как и в прошлый раз. Но в течение недели я прям очень сильно спокоен, и вообще как будто бы такого чувства нет, что я драться приехал. Ümumiyyətlə, mənim və ailəm üçün bu çox qeyri-adidir. Bizim də öz hekayəmiz var. Yəni, illər öncə ailəm Mərkəzi Asiyaya göndərilmişdir. Orada sağ qalaraq yəni, yaşadı, ayağa qalxdı və uzun müddətdən sonra, hətta deyərdim ki, 3-cü nəsildən sonra mən buradayam. Düşünürəm ki, babalarım sağ olsaydı bunu görməyə çox şad olardılar, qürur duyardılar mənimlə. Yəni, atam da mənimlə qürur duyur. Özüm isə bir həftəyə yaxın buradayam və özümü çox rahat, çox sakit hiss edirəm. Yəni, insanlar tərəfindən heç bir təzyiq görmürəm və s. Ona görə də mən də həmin o anı gözləyirəm ki, yəni, durub arenaya gedəcəm və orada döyüşəcəm. Rafael, idmandan kənar 2 dənə sual vermək istəyirəm. Xatırlayıram ki, iş döyüşlərində UFC-də papaqla çıxırdın döyüşlərə, yəni mətbuat konferanslarına və hətta bildirmişdin ki, bu papağı mənə Akşin Babayev hədiyyə eləyib. Sonradan biz bu ənləni görmədik. Digər sualım ondan ibarətdir ki, sənin sosial şəbəkə hesablarında görürük ki, daha çox ət yeməklərinə üstünlük verirsən. Demək olarmı, yəni yeməkdən zövq alırsan, belə deyək. Demək olarmı ki, ümumiyyətlə pəhriz saxlamaq sənin üçün döyüşdən daha çətindir? Первый вопрос заключается в том, что в ранних поединках вы всегда выходили с папахой, которая была подарена Акшином Бабаевым. Однако эту традицию вы затем оставили. Мы не увидели этого. И второй вопрос – социальные сети. То есть в социальных сетях мы часто видим, как вы выставляете фотографии мясных блюд. Значит ли это, что сражаться для вас сложнее, чем держать диету? Конечно. Для любого азербайджанца сражаться легче, чем быть голодным, я думаю. По поводу папахи, к сожалению, в последнем бою я ее забыл дома. Да, из-за того, что я забыл дома ее и уехал в Австралию, а в Австралии папаху не найдешь уже. Вот. Ну, как-то вот эта суета вся, когда выезжаешь на бой, и во всей этой суете как-то забыл дома папаху. Ну вот, и вот так вот вышло. А так я не оставлял это папаха со мной. Вот, это подарок моего хорошего брата Акшина. И плюс это моя идентичность, моя история, мои корни. Bəli, hər Qafqazlı üçün olduğu kimi, mənsəbi ki, pəhriz tutmaq savaşdan, döyüşdən daha çətin olur. Papağa gəldikdə isə bir dəfə mən Avstraliyaya gedəndə onu təsadüfən unutdum. Orada isə heç başqa bir papaq tapa bilmədim. Amma bu papaq həmişə yanımdadır. Mənim yaxın, əziz bildiyim dostum tərəfindən, Akşin tərəfindən mənə hədiyyə edilibdir və bu papaq mənim üçün bir enerjidir, bir kimlikdir. Yəni, çox vacibdir mənim üçün. Rafael Fiziev-Torres dueli gecənin əsas döyüşü olacaq. Daha maraqlıdır gecənin əsas döyüşündə döyüşmək, yoxsa digər döyüşlərdən fərqli olaraq 5 raund nəzərdə tutulması biraz daha çətinlik törədir? Суалы там başa düşmədim. То есть ты будешь в мейн-ивенте драться 5 раундов. Что тяжелее, драться в мейн-ивенте или драться 5 раундов? Ümumiyyətlə, əsas döyüşdə iştirak eləmək daha maraqlıdır, yəni əsasda, yoxsa 5 raund olduğu üçün o çətindir digərlərindən fərqli olaraq? То есть драться в 5 раундах тяжелее, чем обычно. Ama o cavab verdi ki, əslində xoşlayır. Bundan qabaq o suala cavab verdi. То есть драться в 5 раундах тяжелее, несмотря на то, что это main event.
Rafael, Geyci qalib gəldi və Conor McGregor geri dönəcək. Holloway ilə döyüş var. Hətta onun İslam Makhaçevlə də mümkün döyüşə ehtimal olur. Necə fikirləşirsən? Conor McGregorun UFC geri dönməsi lightweight-ə bir rəng qatacaqmı? Конор Макгрегор возвращается, хотя это бой будет в среднем весе, но... Да. Да, Конор, то, что Конор возвращается, это хорошо, в общем, для всей индустрии, для UFC хорошо. Потому что это все равно, как-никак, это звезда, которая тоже лицо UFC, я верю, что он одно из лиц UFC. В свое время его работа сделала такой большой всплеск, подъем ММА и всего UFC, я думаю, во всем мире. И то, что такая звезда возвращается обратно и будет драться, это круто. Но после 5 лет его кайфов, я думаю, ему чуть сложновато будет. Тем более против пацана, который все эти 5 лет на высоком, на супервысоком уровне выступал, показывал такие бои, которые можно смотреть по 10 раз. Ну, чуть ему сложновато в этом будет, конечно. Но в общем, это хорошо для всей индустрии, что он возвращается сюда. Bəli, Conor McGregorun qayıtması təbii ki, UFC üçün çox yaxşıdır. O ulduz olub və UFC-nin simasıdır. Hətta onun döyüşləri bir vaxtlar böyük sıçrayış yaradaraq UFC-ni yüksəltdi bütün dünyada. Əlbəttə ki, onun qayıtması çox yaxşıdır. Sadəcə məsələ orasındadır ki, 5 il ərzində o döyüşməyib və hal-hazırda 5 il ərzində çox möhtəşəm və dəfələrlə baxılacaq, yəni döyüşləri olan gənc döyüşçü çıxacaqdır ona qarşı. Ona görə də bu baxımdan təbii ki, yəqin ki, ona çətin olacaqdır. Assalamualaikum. Rafael, demiştin ki Azərbaycan dilin üzərində işləyirsən. Azərbaycanlı azarkeşlərə bir söz demək istəyərdin? Понимаю, не понимаю, да? Ты сказал, что работаешь над азербайджанским языком. Возможно, как-то хочется обратиться к фанатам на азербайджанском. Мне сложно обращаться, говорить по-азербайджански. Я, к сожалению, вырос не там, где не говорят по-азербайджански. У меня отец азербайджанец, мама русская, и как бы я рос там, где не говорили вокруг по-азербайджански, поэтому у меня есть с этим сложности. Но я, в принципе, понимаю лучше и лучше, чем больше времени здесь нахожусь, понимаю лучше и больше, и даже говорить уже начинаю. Просто мне надо больше времени проводить в Азербайджане, чтобы, я думаю, если я год здесь поживу без остановки, я уже точно начну разговаривать как бы с легкостью нормально. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dilində danışmaq mənə çətindir, çünki mən özüm elə bir məkanda böyümüşəm ki, orada Azərbaycan dilində danışılmır. Atam Azərbaycanlı, anam Rusdur. Amma mən yəni vaxt keçdikcə, daha da tez-tez bura gəldikcə sanki daha yaxşı başa düşürəm və yəni yavaş-yavaş da danışacağam. Yəqin ki, düşünürəm 1 il qalsam rahat danışacağam. Assalamualaikum, Rafa. I have a question about the Kazakhs. A lot of Kazakh fans support you because you were born in Kazakhstan. What do you like to say to them? For Kazakh fans. Walaikum salam. Yeah, like I'm born in Kazakhstan. I'm born in Kazakhstan and I live in Kazakhstan 12 years before my family moved to Kyrgyzstan. Yeah. I still have all of my family is still in Kazakhstan, in South Kazakhstan. Yeah. So, and every time I visit them, yeah, so with Kazakhstan I have a close. Yeah, Kazakhstan is close to me because I born there, I grow there, and all of my family there. Yeah, and people from Kazakhstan, they support me a lot around the world. When I go into Kazakhstan, they're showing me them love and their respect. Yeah. Hey Fizel, this 2 year you fight the main card in Baku. Also, you have a lot of fun in Turkey, and you know Turkey and Azerbaijan like brothers. If the UFC comes to Istanbul one day, would you like to be main event in there like Baku? Yeah, Turkish people
Turkish people and Azerbaijani people, we are very similar, and yeah, we are like brothers. And if UFC coming to Istanbul, why not? Why not? If you guys have no tax, I will be happy to fight there. Рафаэль, приветствую тебя. Рад, что в очередной раз возглавляешь турнир. Хочется немножко еще поговорить про бой Джастина Гейджа и Илии Топури. Очень много после этого боя разговоров о том, что бой был купленный, подставной, что невозможно такой урон нанести руками, как сделал Джастин Гейдж, что у него был какой-то бетон там запаян внутри. А вот ты, как человек, который 2 раза с ним дрался, можешь немножко рассказать про удары Джастина и вот все-таки про урон, который они могут нанести? Да, 100% у него, что-то там они подделали, они ему перчатки, когда я с ним дрался, они тоже ему там свинец влили 100%. Это он не... Да не, фигня это все, шняга, блин, которые, когда говорят, подкупили там то, это, дали ему что-то в перчатку засунуть ему. Это болтовня людей, которые не могут, никогда этого не смогут доказать. Поэтому это просто болтовня как бы фанатов, которые далеки от этого спорта еще. Потому что тот, кто внутри этого спорта крутится, варится, я думаю, никогда не скажет, что там есть что-то подставное, что-то подкупное, и что ему там дадут в руки засунуть какой-то там свинец или там, я не знаю, какой-то кебаб. Поэтому шняга это все, короче. И вот еще вопрос. Last question. Последний вопрос. Да. Еще вопрос. Джастин Гейджи – это возрастной боец для легкого веса. Тебе сейчас 33 года. Насколько это мотивирует вообще, что вот, когда ты видишь, что парень, который тебя старше на 6, получает, на 5 лет, стал чемпионом, что все еще впереди? Ну, у меня сейчас райский возраст. Да. Я чувствую себя отлично. И я не знаю, мне кажется, я всегда думал, что, наверное, возраст, конечно, имеет значение, но то же самое имеет значение то, как ты пришел до того момента, вот сколько там, 35-36 лет. У кого-то может быть за спиной 300 боев к 35 годам, а у кого-то может быть за спиной 25 или 30 боев. И поэтому, как бы, когда у тебя 300 боев и когда у тебя 30 боев в твоей карьере, ну, разница есть, как бы, вот. Тело подизнашивается побольше, наверное, от того, у кого 300 боев. Thank you very much. Bir dənə sualım var. Olar bir dənə sual. Rafael, можно? Başlayabilir. We can start with the first. Okay, what scenario do you think your opponent is hoping for, and how do you plan to deny it? ¿Qué crees que está esperando Rafael Visiv en términos de la pelea y cómo vas a básicamente neutralizar este escenario que él está visualizando? Pues la verdad yo creo que Rafael Fisiev ha visto muy poco de mi juego. Realmente todas mis peleas son en 1 minuto 2, entonces no sé lo que está esperando. Y yo vengo con mi estrategia a poner orden, o sea, a jugar como siempre juego y tratar de llevarme rápido esa victoria. Truthfully, I think that Rafael Fiziev has not seen my game really, because I finished my fights within, first couple of minutes. But I'm coming in with my game at my pace. And just kind of impose myself and on my way to a win. Sual. Deməli, sizcə rəqibinizin hansı ssenari üzrə, yəni döyüş aparacağına bağlı nə kimi fikirləriniz var? Bilmirəm, Rafael Fiziev hansı taktikadan istifadə edəcəkdir, amma mənim özümə görə taktikam var və mən də bu taktika üzrə irəliləyəcəm. Manuel. Hello. If you can describe Rafael Fiziev in one word, how you can say? Si fuera para describir Rafael Fiziev y una palabra, ¿cómo lo describiría? Para describir a Rafael Fisiev, un peleador
Experimentado, experimentado. Describe Rafael Fiziev, I would say an experienced fighter. Əgər Rafael Fiziyevi təsvir edə bilsəz bir sözlə, bu nə olardı? Rafael Fiziyevi belə təsvir edərdim ki, o təcrübəli döyüşçüdür. Bəzi azarkeşlər bildirir ki və eyni zamanda ekspertlərə bildirir ki, Rafael ilk raundlarda Manuel Torresi nokaut eləyə bilər. Bu haqda onun fikri maraqlıdır. Some experts say that that Rafael Fiziev is capable of defeating Manuel Torres in the first round. What do you think about it? Algunos expertos dicen que Rafael Fiziev es capaz de ganarle a Manuel Torres en el primer asalto. ¿Qué dices a esos expertos? No creo. No creo. I don't believe so. I do not believe so. Mən bu cür düşünmürəm. Belə düşünmürəm mən. Bir də sual verim. Rafael, bəzi ekspertlər deyə bilər, amma Rafael Fiziev özü bildirib ki, rəqibi ilk raundda rəqiblərini məğlub edir. Bax, həmin görüşdə ilk raundda Rafael'i məğlub etmək mümkün olacaq? It's not the expert. Maybe Rafael himself says that he beats his opponents in the first round. So, how do you think in the first round will it be possible to be defeated by Rafael? Se confundió un poquito. ¿Es posible que tú ganes de Rafael Fiziev en el primer asalto como has hecho tantas veces? Sí, yo creo que sí, realmente es uno de mis planes. Vengo preparado para los 5 rounds, pero sí es parte también de mi estrategia, buscar el knockout en el primer round. Yes, I think it's possible. I'm always prepared to fight, you know, and I'm prepared to fight for 5 rounds, but it's part of my strategy to win in the first round. Bəli, məncə bu mümkündür. Əslinə qalsa, mən həmişə döyüşməyə hazırlaşıram, yəni 5 round olacaqdır və qalib gəlmək strategiyamın bir parçasıdır, birinci raundda. Sual, Rafael həm də bildirib ki, Azərbaycanla Meksikalının görüşü maraqlı və möhtəşəm keçilər. Razıdırmı bu ilə? Azərkeşlər həqiqətən də möhtəşəm döyüş izləyə biləcəklər bu dueldə. Also, Mr. Rafael said that, you know, the game between Azerbaijan and Mexico is happening and it will be interesting and magnificent. Do you agree with this? Will the fans actually watch a magnificent fight? Rafael ha dicho también que este juego, que esta pelea, que el combate entre Azerbaiyán y México va a estar bueno, va a estar muy lindo por los estilos de pelea. ¿También crees esto? ¿Que crees que va a ser una pelea bonita y que va a ser muy emocionante? Sí, creo que va a ser muy emocionante. Rafael es un gran peleador con mucha experiencia, tiene muy buen striker, yo también, entonces creo que va a ser una buena guerra y sí, muy buena pelea. Yes, I think it's going to be a very exciting fight. He's a great fighter with a lot of experience that just brings out exciting fights. So same for me. So I think it's going to be a great fight, an exciting fight between the two of us. Bəli, məncə bu döyüş çox həyəcanlı olacaqdır. Çünki o da böyük döyüşçüdür, çox təcrübəsi var. Ona görə də bu baxımdan düşünürəm ki, elə həm onun üçün, həm mənim üçün bu həyəcanlı olacaqdır. Yəni bir sözlə bu həyəcanlı döyüş olacaqdır. Torres, güman ki, ilk dəfədir Bakıdasan. Bakı haqqında fikirlərin, Bakının ab-havası, ümumiyyətlə necə təsir bağışladı? Uzaq qitədən gəlmisən bura. Mr. Torres, I think that it's your first visit to Baku and your thoughts about Baku, the vibe of Baku overall. How did it affect you? Creo que es tu primera visita a Bakú, Azerbaiyán. ¿Qué has visto de Bakú todavía? ¿La vibra? ¿Cómo te afecta? O sea, estar en un lugar como este. Es mi primera vez, no me afectó para nada. Me encanta la ciudad, las personas,
Me encantó comer cordero, ya llevo algunos días aquí y me encantó la ciudad. It's been wonderful. It didn't affect me in any way. Love the people. Got some lamb as well. It's been a couple of days here. So it's love the city. Salam Torres, Bəli, uğurlar. çox üzr istəyirəm, mən bunu tərcümə edim sonra. Bəli, çox gözəldir. Yəni şəhərə elə çox gəzə bilməmişəm, amma insanları sevdim. Həqiqətən də çox gözəldir. Yəni bir neçə gündə olacağam burada. Lightweightdə çox maraqlı bir hal yaşandı və uzun müddətdən sonra hansısa bir döyüşçü kəmərini məğlub olaraq itirdi. Yəni bundan əvvəl çəki artıraraq kəmərini təhvil vermişdi. Necə fikirləşirsən? Yəni hal-hazırda düşünmək olarmı ki, yəni lightweight əvvəlki qədər qorxuducu deyil? Mr. Torres, how do you think regarding the lightweight? Actually, it seems that the losing weight is maybe not so interesting and not so exciting or scary as before. What do you think about it? ¿Qué opinas de lo que pasó ahora? Por ejemplo, ¿cómo está la división de los ligeros? Por lo que pasó ahora en la Casa Blanca, con la derrota de Ilia, que la gente no tiene más temor, o sea, no hay este miedo de lo que está arriba. O sea, ¿cómo piensas que la división ha cambiado con lo que ha cambiado con lo que pasó en la Casa Blanca? O sea, ahora está por todo puede pasar. Pues yo creo que nunca hubo temor de cómo se quedaran las cosas, si se quedaba Lía, si se quedaba Justin como ahora. La verdad es la división más peligrosa del mundo, es la categoría más peligrosa. Así que yo pienso que va a ir fluyendo esto, va a ir fluyendo hasta que yo llegue al cinturón. I believe there was never like a fear or anything up there from the top or anything happened. However it was, I mean, with Ilya or Justin, it is the most dangerous division. It's a division where it's the most talented and definitely the most exciting division in the sport. And I think things are going to flow, and they're going to flow up until the time that I have a shot at the title. Əslində qalsa heç vaxt elə bir qorxu da olmayıb, yəni bununla bağlı olaraq, yəni lightweight öz-özlüyündə çox təhlükəli bir divizyondur və burada çoxlu istedadlar mövcuddur və şübhəsiz ki, bu idmanda ən həyəcanlı divizyondur və məncə hər şey axarınca gedəcək və mənim də vaxtım gələndə mən də yəni bu titul üçün mənim də şansım olacaqdır. Gecənin posterlərindən də göründüyü kimi yarış yüngül çəkidə onların adı ilə bağlı. Torres Fiziev, yəni gecənin əsas döyüşü olacaq. Bu əlavə intriqa qatır onun üçün. As you can see it from the poster, it will be the fight in the main event. It will be between the Torres and Fiziev. How do you think? Does it add extra intrigue for the event? Por el hecho de, has visto el póster, tu cara está en el póster y para todos que ahora van a tener la oportunidad de estar aquí en Bakú, creo que la pregunta tuvo que ver más con el último evento de esta vez, van a tener el tipo de la casa, vamos a tener a Rafael Fiziev contra el Loco Torres. ¿Crees que esto trae más emoción, el hecho de que ustedes van a estar en la pelea estelar? Sí, totalmente. Esto es lo que la gente quería. Que Rafael y alguien como yo estuviéramos en pelea estelar y pues aquí lo traemos, solo UFC lo trae para ustedes y va a ser muy emocionante. I think that's what the people wanted. They wanted to see a fighter like Rafael Fiziev in the main event against someone as exciting, against like Manuel Loco Torres. And I think that's what people want. That's what people need, and I think that's what the UFC is giving people. So it's going to be a great event for all of you. Bəli, əslinə qalsa, yəni nəzərə alsaq ki, bu gecənin əsas döyüşündə Manuel Torres və Rafael Fiziev iştirak edəcəkdir. Düşünürəm ki, insanların elə ehtiyacı budur
və UFC də insanlara elə bunu verir. Ona görə də düşünürəm ki, çox əla tədbir olacaq. Fikir verdim, mən sualdan öncə gülürsüz. Əhvalınız yaxşıdır, yoxsa buna xüsusi səbəb var? So I see that from the start of the event you're smiling, you are in good mood, or there is a reason behind this. Veo que desde que empezó estas entrevistas, siempre con una sonrisa en la cara, siempre muy feliz, siempre estás así contento. ¿Alguna razón en especial o eres así? No, pues agradecido por cada día, agradecido con Dios y muy contento de la vida que tengo. No, just grateful with each and every day. Just grateful to God with the life that I have. Xeyr, sadəcə mən çox minnətdaram Allaha və ilahiyə minnətdaram hər günüm üçün. O səbəb elə budur. Sualım dünya çempionatı ilə bağlıdır. Meksikada hansı ki sənin ölkəndən keçirilən dünya çempionatı barədədir. Meksikanın bu ev sahibi olmaq sənin necə hansı hisslər verir sənə Meksikanın dünya çempionatına ev sahibliyi etməsi və orada dünya çempionluğu şansları nə qədərdir? Ümumiyyətlə bura gəlinə qədər dünya çempionatını hansısa oyunun izlədiniz? Məsələn, açılış oyunu mu ya sonraki oyunlardan hansınısa? Bir də ümumi sual vermək istəyərdik ki, bu dünya çempionatı və UFC gecəsinə ev sahibliyi etmək, bu iki yarış arasında təşkilatçılıq baxımından hansı fərqlər ümumiyyətlə belə görmürsünüz, yəni bir təcrübəli bir döyüşçü kimi? Right now the question is about the football that is being held right now in Mexico. And this whole thing that, the Mexico is hosting this championship, are there any, let's say, how would you evaluate the organization, both of UFC here in Baku in Azerbaijan and also in Mexico Football World Championship? And yourself personally, did you ever had the chance to watch the opening of the championship, and what do you think about it? Algunas preguntas en una. O sea, sabemos que está el Mundial en ese momento, no solamente en Canadá y Estados Unidos, sino que también en México, que lo está organizando, que todo está pasando ahí. ¿Cómo evalúas, o de lo que sabes, cómo está haciendo la vibra en México, la organización del Mundial en México? Porque ahora también tienes la oportunidad de ver cómo está la organización del evento acá. ¿Has visto? ¿Qué opinas de lo que has visto hasta el momento acá en Azerbaiyán, en Bakú, cómo están organizando? Y también la segunda pregunta, la primera de la organización de los eventos, ¿cómo lo ves? Y la segunda es, ¿tuviste la oportunidad de ver el primer partido de México, de ver cómo estaba la vibra, cómo estaba la ciudad, la organización del evento que lo está recibiendo el país? Pues lo poco que yo he visto es que están haciendo las cosas muy bien, increíbles allá en México, aquí. Lo están haciendo excelente y no me tocó ver el partido, no me tocó ir, pero la ciudad estaba vuelta loca, estaba increíble, había mucho turismo, había mucha gente en la calle. Después del primer partido celebraron, fue una celebración increíble en el Ángel, se llenó de gente, o sea, las cosas están de locos, la verdad, muy increíbles. From what I heard, everything was great. From what I've seen, the organization of the event has been great. The people are happy, and they're doing a great job, as that I've seen so far from the event here. And I think that people are doing a good job. I was not able to watch the first game, but you see the celebration, you see the people out on the streets. I don't know if you saw everybody in the Angel in Mexico City. Everybody went to celebrate after the match. So vibes are incredible, and they're doing a good job there. Ümumiyyətlə eşitdiyimə və gördüklərimə əsasən mən düşünürəm ki, hər şey əlaydı. Tədbirin təşkilanlanması çox yaxşı olub. İnsanlar məmnundur və bir çox yaxşı işlər görülüb bununla bağlı olaraq.
Burada Azərbaycanda gördüklərimə görə də burada da tədbir məncə çox yaxşıdır və insanlar üçün də bir çox yaxşı işlər görülüb. İlk oyuna baxa bilmədim, amma bayram insanların yəni bayram etməsindən, insanların küçəyə çıxmasından görə bilirəm ki, hər kəs zövq alır, hər kəs bayram edir. You surely thought about many scenarios happening on Saturday night with the fight against Fiziev. What version of this fight have you visualized the most during the camp? Do you want to do the question? Do you want to do the question? No, do you want to do the question for everybody? Do the question. Oh, no, okay. Hay muchas versiones que has visualizado y pensado de cómo va a ser la pelea este sábado. ¿Cuál es la versión que estás más confiado de que va a pasar este sábado cuando piensas en las muchas posibilidades que tiene de pasar esta pelea? Cuando ves, no, esta es que la creo que va a pasar. Pues la que más predomina yo creo que es que lo agarró en un intercambio, creo. The most predominant one is that I catch him during one of the exchanges. I think that's the one. Manuel, Çox üzr istəyirəm, mən sualı tərcümə edeyim. Yəni ayın 27-sində keçiriləcək bu döyüşdə hansı ssenari ilə gedəcəksiniz? Mən belə deyərdim ki, bu döyüşün bir çox versiyası ola bilər. Yəni təsəvvürdə bir çox versiyalar, ssenarilər canlanıla bilər. Amma bunu deyə bilərəm ki, düşünürəm ki, ilk fürsətdə mən onu belə deyək, ona qalib gələcəm, onu yaxalayacağım, belə deyək. Manuel, primero que nada, felicitarte por tu primer evento principal. Primera pregunta, ¿cómo te sientes con esta carrera que has venido haciendo, llegar hasta este punto? Y segundo, ¿algún mensaje que le quieras dar a toda la raza mexicana que está desde muy lejos apoyándote? First of all, vamos a tener que hacer todo ahora. Sí, sí. First of all, congratulations on your path here and being in this main event and everything that you've done in your career so far. What message do you have to the Mexican people that are going to be watching your fight? İlk öncə ümumiyyətlə bu qət etdiyiniz yolla bağlı, yəni ki, sizin qazandığınız hansı mesajı vermək istərdiniz? Muy bien, me siento muy bien, muy contento y orgulloso de todo lo que he logrado para llegar ahorita hasta aquí, a una pelea estelar. Me siento muy bien y el mensaje para toda la gente que nos ha estado apoyando, pues de corazón, muchas gracias. Pues es una motivación muy grande cada día, sus mensajes, su apoyo. Gracias, saben que estamos aquí para ustedes. I'm first and foremost grateful, thankful, very proud of everything that I've been able to accomplish and achieve and being in a main event like this. So we're very happy about it. And also, well, thank you for all the ones that have supported me throughout the way. It's an extra motivation to fight for you. So thank you so much. Hər şeydən əvvəl minnətdarlıq hissini yəni bildirmək istəyirəm. Çox şükür edirəm əldə olunan nailiyyətlərə görə, yəni burada əsas tədbirdə çıxış etdiyimə görə. Buna görə də çox sevinirəm. Həmçinin də o insanlar ki, hansı ki məni dəstəkləyir, onlara çox minnətdaram və sizin üçün, yəni bu dəstəyiniz mənim üçün əlavə bir motivasiyadır. Az önce Meksika halkına mesaj gönderdiniz. Hazırda Azərbaycandasınız və Azərbaycanda ilk dəfə döyüşəcəksiniz. Bəs Bakıda olan azərkeşlərə hansı mesaj vermək istərdiniz? So you just sent a message to the people of Mexico. You are now in Azerbaijan and you will fight for the first time in Azerbaijan. So what is the message would be to your fans in Baku? Recién enviaste ahora un mensaje a toda la afición mexicana que está siempre apoyándote. ¿Y qué mensaje tienes a la afición de Bakú, de Azerbaiyán, que es la primera vez que estás acá, estás peleando en un estelar y has visto la afición y cómo son aficionados? O sea, ¿qué mensaje tienes a ellos y la gente de Bakú que te recepcionó? Pues primero que nada son súper aficionados, me encanta la vibra, me encanta la energía que tienen. Llevo aquí como 8 o 10 días en Bakú y la verdad, desde el primer día que salí, todo
me reconocieron, se portaron re bien, no se lo pierdan y pues gracias por esos gran fan que son. First of all, people here are real fans. They're really into it. Love the energy, love the vibe. I've been here for about 8 to 10 days, and no matter where I am, people recognize me. They've been just very good energy. Everybody's great. So thank you, first of all, for everything, and it's amazing. Love the energy that you guys bring to this. Əvvəla bunu deyim ki, buradakı insanlar əsl enerjisini sevdim çox. Mən burada hardasa təxminən 8-10 günə yaxınam və harada olmamdan asılı olmayaraq insanlar məni tanıyır. Onların enerjisi həmişə mənə çox belə deyək yaxşı təsir bağışlayır. Buna görə də onlara xüsusi təşəkkür bildirirəm. Əgər Rafael Fiziyevin yerində olsaydınız, Manuel Torresə qarşı hansı döyüş taktikasından istifadə etməkdən çəkinərdiniz? Plays. What fight tactic would you hesitate to use against Manuel Torres? Si estuvieras en el lugar de Rafael Fiziev, ¿qué táctica o qué cosa harías o no harías para pelear con el Loco Torres? ¿Qué seguro emplearías y qué tendrías cuidado de hacer? I don't know. No sé. Vamos, entrenaría muy duro. Solo. No, I don't know. I would just basically train really hard. That's what I would do. Bilmirəm. Mən sadəcə düşünürəm ki, çox ciddi şəkildə məşq edərdim. Edəcəyim bunlar olardı, yəni. Torres ən son məğlub olduğu Ignacio Bahamondesə keçən il Rafael Fiziev parlaq qələbə qazandı ona qarşı Bakıda. Bəs bu onu Fiziyevə qarşı çəkindirirmi? Actually, the last opponent that you were defeated by was Ignacio Bahamondes. And last year, Rafael Fiziev actually won a brilliant, let's say, game against him. So does this somehow affect or scares a little bit against Fiziev? La última vez que perdiste fue contra Nacho Barjamondes y la última vez que estuvimos acá, Rafael peleó contra Ignacio y le fue muy bien. ¿Esto te deja con algún receo de algo o te pone de una manera, o sea, cómo ves el hecho de que lo perdiste y él lo ganó? Pues no, yo vengo a tratar de noquear a Rafael Fiziev y pues conoces lo que es evolución, pues es lo que tratamos de hacer todos los peleadores cada vez después de una derrota, aprender y cada vez ser mejor. Como lo han sido todos, como se ha visto todos, estamos en el deporte más difícil del mundo, entonces pues yo ahorita vengo a tratar de llevarme esa victoria. No, because I came here to knock out Rafael Fiziev. I think that in this game we all try to get better, we try to evolve, we learn from defeat and try to turn things around. And as you probably have seen, this is the toughest sport in the world, and I've come here to face Rafael Fiziev and come out with the win. Mən bura Rafael Fizievi yıxmaq üçün gəlmişəm. Düşünürəm ki, bu oyunda hamımız daha yaxşı olmağa çalışırıq, inkişaf etməyə çalışırıq hər bir məğlubiyyətimizdən, öyrənirik nələrsə və vəziyyəti dəyişməyə çalışırıq. Bura isə, yəqin ki, siz özünüz də görürsünüz ki, bu idman növü dünyanın ən çətin idman növlərindən biridir, yəni növüdür əslində qalsa və mən bura Rafael Fizievi üzərində qələbə çalmağa gəlmişəm. Hello. Aydın məsələdir ki, yəni bu gecənin Azərbaycanlı azarkeşlər üçün... Son iki sual, last two question, please. Aydın məsələdir ki, bu Azərbaycanlı azarkeşlər üçün gecənin əsas döyüşü olacaq və bu baxımdan da Fiziyevin siz hansı zəif tərəflərini görürsünüz və Azərbaycana gəlmək
sizin üçün bir əlavə təzyiq, yəni ki, bir rəqibin evinə deyək də, gəlmək sizin üçün əlavə psixoloji təzyiq yaratmır? You've come here to win over Rafael Fiziev, so it is clear that here we have the fans from Azerbaijan, and will be the main event of the evening. In this respect, what weak points do you see in Rafael Fiziev? So this is the first question, and the second question is that you came to an opponent's home. So does it somehow create additional psychological pressure for you? Vienes acá a pelear en la estelar contra Rafael Fiziev en Bakú, Azerbaiyán. O sea, vienes como visitante, él juega de local, la afición está por él. Obviamente van a estar todos en el lado de él. Primero de todo, ¿qué debilidades o qué puntos ves en Rafael que puedes tal vez explorar? Y también, ¿crees que va a tener un efecto el hecho de que toda la afición va a estar en contra de ti, en favor de él? Te voy a contestar de la segunda a la primera. Creo que no va a haber ningún efecto, ningún beneficio. Los dos vamos a estar igual adentro de la jaula. Y los puntos que he visto, pues realmente llevo un campamento que ya lo estudiamos, que hemos trabajado para él y pues es lo que van a ver el sábado, a ver quién aplica mejor su estrategia. I'll start with the second answer before the first. The second would be, I don't see an advantage. I don't think it's going to have an effect because both of us are going to be in that octagon, and that's what really matters. And as far as the first one, you will see on Saturday how I explore that through the strategy, and you see the fighter that will be able to put on his game plan into practice on Saturday. Mən ikinci sualdan başlayacağım. Bunu deyim ki, düşünürəm ki, onun təsiri olmayacaq. Çünki əsas məsələ odur ki, bizim hər ikimiz də oktagonda olacağıq və əslində vacib olan elə budur. Birinci məqama gəlincə isə şənbə günü özünüz də görəcəksiniz mənim strategiyam nədir və əsas mən oyun planında, yəni ki, döyüş planımı daha doğrusu praktikada tətbiq etməyə çalışacağım və bunu görəcəksiniz. Hello, Doris. I have a question about new meta rankings. You know, the UFC launched new UFC meta rankings. The meta rankings reward finishes, strengths of competition and activity. Look at your numbers. It feels like the system was made for a fighter like you. Do you agree? El UFC lanzó los rankings de meta en paralelo con los rankings que siempre tuvo este martes. Este ranking prioriza y predomina en este sentido y le da énfasis a, primero de todo, finalizaciones y knockouts, la fuerza de los rivales y los oponentes contra quien peleas, y también la actividad. Me parece que este ranking fue hecho para ti. ¿Crees? Pues no, me beneficia, pero no creo. Creo que nos motiva a todos los peleadores a estar más activos y empezar a aceptar peleas más duras con oponentes que ya tienen más experiencia, que han estado aquí por bastante tiempo. Y de esto se trata, ¿no? Quieres ser el mejor, pelea con los mejores, con los que han demostrado ser los mejores. Y pues creo que está muy bien, la verdad. Creo que está muy bien. I think it doesn't benefit me, I mean, literally, but it just makes fighters be more active, accept more fights, get into tougher fights, face tougher fighters, because that's what it's all about, you know, getting into fighters. And I think just it motivates them to get into bigger and better challenges. And I think it's good. It could be good for me. Əslində qalsa, siz yəqin ki, eşitmişsiniz ki, yeni saytda yeni bir reyting
belə deyək, sistemi tətbiq edilmişdir. Meta əsaslı, yəni süni intellekt əsaslı və əsasən bu rəqabət və aktivliyin gücü orada nəzərə alınır. Bizə elə gəlir ki, sanki bu sistem məhz sizin kimi, yəni cənab Toros, sizin kimi döyüşçülər üçün hazırlanıbdır. Cavabda isə belə bir cavab oldu. Düşünürəm ki, bu təkcə mənə fayda vermir. Əslinə qalsa döyüşçüləri daha aktiv edir, daha çox döyüş təşkil etməyə sövq edir və düşünürəm ki, bu baxımdan onları sadəcə motivasiya edir. Yəni bu yeni sistem və daha da yaxşı olmağa, daha da çox məşq etməyə çağırır.